Yay! O se vainga e se foi se vainga ile nei foi tu o le nei tunu. Lea ua mātou ia ile nei tai au fou mai le se fulu ma le tasi tu la o le mātou whainga malanga mai le asona nafi ia ngau kau ngu mai a le ia se si mea matau no mai ana po le tu la aforiva matau tu ol matau kolisi mal matau no fanga le tu la iva tai ona matau no mai ana po te riva mai lo fai sina te fa malustino ia ona fai lo leo sina malo longa tai nei la leo matau ia nei no fanga le nei wala ulia i matau le nei kolisi ia mo se matau tau maftanga le tai au ia wa sui foi vai ese foi le vai ngai nei foi tu o le nei atunu o le lotoa a toa le nei o kolisi fa solo ati o ia o le malai la kapi ia taimine ia lo fanga solo ia vasenga so o lo fa fanga solo ia vasenga ia ai ua faisi vevela o le la o le tala lea sa whaalongo ai o le stete pito sili lava lea ona vevela i le vai taimile nei ia ona o lea whato a malamatai au whamata malamatai au ia ele i longa li lei se vevela au le wa makanga vela o le wote ase fulu tai au ia tapen penanga to whanau ia ong i talonga i le asa tai au o le tu la wha i le asa tai au whatina nei lo talonga ia o le tu la awhale tolu nei la uli o le awha makokoyo mai i sintamo moe ia mfata moe el mato polo per masani ai o le fata moe enga muli lea nei aso ta pena i loa mo le asa tai au pe on sila fia o le mato ova noa muli nei safa ngā ai mo le quarter final ia o le nala o le a tapen penai ele whaingo fia tapena ngā nei whanau ia pe tūlanga le nā ai ia toi whaauau fui tatou whaasoa wale maua se kai me whai ka whaasoa sole ua pisi whaasolo ato le mea ai o ilea ia ato ne toi mosa wano ta whaasoa pe ato ta liu i matou atunu e si le ka ule kungu e mamao ele sau i le kunge i ngai lolo kalui sau sa moe alu New Zealand so se fulu tasi tu la o le makua mamao aka ia toi Moses tato whapoponga i le tole ninga i le asana nei ai mo taimi nei ia toi whelua i alofa tele atu whaasoi fua